Narodni muzej. Evo, na ovom mestu počinje postavka izložbe Piet Mondrian, slučaj kompozicije 2. Iako je ova izložba duž cele postavke obiluje brojnim, raznolikim, vrlo zanimljivim umetničkim ostvarenjima i eksponatima, sadržaj ove izložbe je toliko slojevit da je dobro što ste večeras došli da čujete reči autorki izložbe, koleginice Jelene Bergens i Simone Ognjanović. Tako da najbolje da dam reči njima, najprej će nam govoriti Simona Ognjanović o konceptu i kontekstu dijaloga uslovno sa slikom Pieta Mondriana. Izvolite. Dobro večer, ja sam Simona Ognjanović, jedna od dve autorke uz Jelenu Bergens ove izložbe koja je pred vama. Hvala vam što ste došli i ja bih vas odmah uputila naravno na one koje to interesuje na katalog, prateći katalog izložbe u kojima smo Jelena i ja kroz tekstove zapravo naravno na jednom uslovno rečeno akademski način artikulisali celu ovu priču, međutim ona stoji, dakle sami ti tekstovi stoje naravno u direktnoj relaciji sa samom postavkom, međutim sa jednom bitnom razlikom. Dakle, ti tekstovi su organizovani istorijski, hronološki, dakle postoji neki linearni sled koji oni prate, međutim sama postavka počinje zapravo, što se kaže, in medias res, dakle usred stvari. I ova prva soba, dakle ova prostorija gde se sada nalazimo, u njoj su prezentovana dva neautorizovana projekta i ona, dakle to nije nimalo slučajno što se nalazi na početku same postavke, zapravo otvaraju čitavu priču, dakle otvaraju čitavu izložbu, budući da se pozicija ovih projekata o kojima ćemo sada nešto reći gotovo neposredno, direktno preklapa sa pozicijom same izložbe. O čemu je ovde reč? Pred vama su dakle kopije Mondrianove kompozicije 2, koju pretpostavljam da ste videli kroz različite, naravno, medijske slike i neke druge Mondrianove slike. I ovde su takođe prezentovane kroz ovu vrstu fotoprezentacije, zapravo izložba pod nazivom Međunarodna izložba moderne umetnosti realizovana 1993. godine u salonu Muzeja savremenosti u Beogradu, dakle Parijskoj ulici 86. godine, i jedno predavanje koje možete pratiti ovde na ovom monitoru, traje 10 minuta i toliko vam preporučujem, zaista je zanimljivo, koja je ekranizovana u okviru emisije u televiziji Beograd 87. godine, koja je naslovljena pod imenom Mondrian od 63. do 96. Dakle, u oba ova projekta ne znamo ko su autori, dakle oni su potpuno oficijalno anonimni i zanimljivo da se, dakle, u oba ta projekta ti određeni izvesni anonimni autori koriste kopijom kao osnovnim sredstvom svog istraživanja. Ove kopije su bile izložene i u okviru tog predavanja, koje je organizovano 87. ali i u okviru ove izložbe koja je, dakle, realizovana u salonu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Koja je okosnica, dakle, oba ova projekta? U tom predavanju angažovan je zapravo glumac koji se predstavlja kao Walter Benjamin. Pretpostavljam da mnogi od vas znaju da je u pitanju izuzetno značajan nemački teoretičar umetnosti i filozof koji je umro 42 godine tokom Drugog svjetskog rata. Dakle, ovde je u pitanju 87. godina, dakle, Tenzius se naravno izdaje pod tim lažnim pseudonimom. Angažovan je, dakle, britanski glumac koji ja mislim da je u Arhitektonskom fakultetu u Beogradu održao predavanje i izložio ove kopije. I on uvodi zapravo jednu hipotetičku situaciju koja je doslovno realizovana na ovoj izložbi. On kaže šta bi se desilo kad bi se kopije kompozicije 2 našle u Narodnom muzeju u Beogradu. Na koji način bi to, ako bi se one našle, dakle, neposredno u nekoj od soba, neposredno pre same Mondrianove slike, na koji način bi to uvelo zapravo zabunu u percepciju i recepciju samog posmatrača, na koji način bi to destabilizovalo neke od osnovnih tema na kojima počiva sam muzej, na kojima počiva sama istorija i disciplina istorije umetnosti, i smatra da bi se na taj način zapravo sama istorija umetnosti, dakle kao jedan koncept koji teoretizuje same radove, postala tema ovih kopija. Na taj način bi posmatrač bio potpuno destabilizovan, jer bi se s jedne strane
naravno poigrao sa kategorijom i zapravo institucijom autora, jer mi naravno kad uđemo u muzej očekujemo da vidimo autentična dela određenog autora. Ovi svi radovi su potpisani kao dela Pita Mondrijana i antidatovani u periodu između 63. i 96. godine. Te kopije su relativno nevešto izvedene i dakle, ono što takođe oni impliciraju jeste da remete taj linearni tok koji se u muzeju očekuje, da postoji određeni sled i hronološki tok, odnosno razvoja samog jezika umetnosti. Takođe, zbog čega je važan ovaj projekat, budući da je u pitanju zapravo referiranje na jednu od kultnih izložbi koja je organizovana u Njujorku 1913. godine, gde su izložene kopije dela koje su tada bile izložene u Njujorškom muzeju i s kojom se zapravo američka publika prvi put susrela sa delima čuvenih evropskih modernista tog vremena. Dakle, jedna od osnovnih teza ovog koncepta, a načelno, opet kažem, i ove izložbe, jeste da će se jednog dana istorija umetnosti vrlo moguće misliti kroz istoriju značajnih izložbi, koje su na neki način pozicionirale, uspostavljale određene kanone vrednosti, uspostavljale određene umetničke pozicije i preko kojih je dalje moguće pratiti izvesne promene i naravno uspostavljanje novih kanona i umetničkih paradigmi. U tom kontekstu muzej kao institucija i istorija umetnosti kao disciplina su dve ključne okosnice, dakle, te dve ključne institucije preko kojih se konstituišu svi narativi koje poznamo u instituciji. Dakle, oni nisu samorazumljivi. Vi prosto treba, shodno ovim tema ovih projekata, da kad uđete u muzej, mislite o njemu kao prostoru gde se ne tako jednostavno zapravo pričaju neko priče, nego se one na tom mestu proizvode. Dakle, one konstituišu, one uspostavljaju, one kreiraju određene narative i u tom kontekstu je zapravo ova izložba na neki način preko refleksije i recepcije jedne slike, dakle jednog muzejskog predmeta, u stvari izložba i o samom muzeju, o tome kako on funkcioniše, kako on transformiše značenje samih predmeta, ali i o istoriji na kraju krajeva uloge ovog muzeja u kojem se ta slika čuva, u ulozi njegovog zapravo izlagačkog i kulturnog programa preko koga se naravno vodila određena kulturna politika u različitim, vidjet ćemo, vremenskim i istorijskim periodima. Možda samo jedan komentar zašto su radili neautorizovani? Jel mi ne znamo ko su autori ili oni to nisu želeli da znamo? Oni to nisu želeli da znamo, mi znamo ko su autori, ali, dakle, cijela ideja je da se destabilizuje jedna od tih osnovnih kategorija, a to je koncept autorstva, budući da na njemu zaista i počiva, između ostalog, naravno, posebno sama istorija umetnosti. I ono što se zapravo ovde, dobro si mi to dala kao šlagu, priželjkuje, jeste ta takozvana, to se zove metapozicija. Dakle, pozicija s kojoj će se zapravo ove kopije biti na neki način mesto sećanja od toga šta je to bila, u ovom slučaju, moderna umetnost. Dakle, oni priželjkuju neku poziciju koju mi pričamo o umetnosti kao nečemu što je zapravo umetnost bila, da se ona prevaziđe, da se o njoj misli kao nečemu što je stvoreno. Taj koncept jeste konstruuje samo u 18. veku i naravno da su muzeji u tom smislu imali ključnu ulogu, te je ovde, dakle, ta pozicija nekog nadgledanja, dakle, nekog promišljanja o samoj instituciji umetnosti ključna za razumevanje ovih projekata. Ovde smo zapravo pred jednim jako malim fragmentom kopističkog opisa autora Gorana Đorđevića. Ne znam da li su neki od vas videli njegovu izložbu koja je bila realizovana u salonu Muzeja savremenosti prošle i pretprošle godine i takođe i u SKC-u ponovljena jedna njegova izložba. On je naime zapravo, on dolazi iz jedne druge sfere, on nije umetnik po obrazovanju, završio je Elektrotehnički fakultet i tokom 70. godina bio je aktivan u krugu oko SKC-a, dakle, zapravo pripadao i participirao tim takozvanim novim umetničkim praksama i to tada nije bio redak slučaj da zapravo iz nekih drugih oblasti, u ovom slučaju prirodno-matematičkih ili prirodnih nauka, se određeni ljudi, da kažemo, uključe, regrutuju u umetnički krugove. Dakle, on nije bio, ponavljam, usamljen slučaj. Međutim, šta se događa? Tokom 70. godina Đorđević, kako sam kaže, shvata da su se te nove umetničke prakse, koje su bile izuzetno radikalne za to vreme, koje su zaista menjale, destabilizovale određene umerene modernističke kanone,
on primećuje da se zapravo oni potpuno polako institucionalizuju, da se depolitizuju, na neki način dolazi do normalizacije njihovih praksi i on rešava da istupi iz tog umetničkog kruga i da na neki način, kako sam kaže, ostane u polju umetnosti, ali da u isto vreme deluje i protiv nje. I njegova osnovna okosnica, odnosno osnovna ideja, ambicija, jeste bila da zapravo artikuliše takvo sredstvo delovanja koje bi bilo potpuno besmisleno, dakle savršeno apsurdno, kako sam kaže, sprem onoga što tada te aktualne umetničke prakse smatraju kao vrednost. I on, da kažem uslovno rečeno, otkriva kopiju kao to osnovno sredstvo svog izražavanja, gde bi on, odnosno istraživanja, gde bi zapravo pokušao da opet se distancira i da kažem da se konfrontira onim praksama kojima je sam do tada pripadao. I, dakle, od 79. do 85. on intenzivno zapravo koristi kopiju, izlaže različite čitave izložbe sa različitim kopijama tokom tih godina. Međutim, ono što je zanimljivo, 83. on dolazi upravo u Narodni muzej u Beogradu, staje ispred Mondrijanove slike, dakle, kompozicije 2, donosi štafela i ovde možete vidjeti zapravo na ovoj fotodokumentaciji kako je to zabeleženo i kako je to izgledalo i otpočinje kopiranje kompozicije 2. Dakle, on je izabrao Mondrijanovu sliku pre svega zbog nje, odnosno isključivo zbog njenih vizualnih kvaliteta. Dakle, kopirati Mondrijanovu kompoziciju 2 sa stanovišta posebne institucije kopiranja slikanja kao nekog potencijalnog zapravo prakse učenja veštine slikanja je potpuno apsurdno. I naravno, jedna anegdota kaže da ga je čuvar u muzeju pitao zašto je izabrao baš ovu sliku, a da on rekao da je on početnik, te da je morao da počne nečeg sasvim jednostavno pre nego što naravno se upusti nešto ozbiljnije. Naravno, delo je bila čista ironija i ceo taj postupak, naravno javno kopiranje Mondrijana, s tim što naravno treba da znate da je kopiranje u instituciji muzeja je regularna praksa od osnivanja muzeja, dakle od 18. veka umetnici su tako se učili na NATO, te je naravno čitav taj postupak trebalo potpuno da ironizira i da dakle na neki način otvori sav taj apsurd na koji je on pretendovao. Ovde možete vidjeti dakle taj dokument kojim on traži naravno dozvolu Narodnog muzeja da uopšte kopira modernu sliku i naravno to mu je dozvoljeno uz ogradu da sam format slike mora da bude ili nešto manji ili nešto veći od samog originala. Dakle, i on na neki način pokušava u tom kontekstu da se ogradi od naravno samog autorstva i uopšte umetničkog izraza i ono što je zanimljivo, dakle, protiv novih umetničkih praksi koje se u osnovi, znači načelno konceptualna umetnost potpuno isključuje sliku kao medij. Ona je prepoznata taj kao ključni modernistički medij i ona je u tom smislu potpuno prevaziđena, uvodi se performans i mnoge druge različite umetničke forme. Dakle, on se vraća slici i preko nje ironizira čitav taj koncept i sukobljava se sa ovim praksama. Ono što je zanimljivo jeste da zapravo je sama Mondrijanova slika jako dugo u muzeju bivala, dakle, čitav niz decenija zapravo bez određenog pandana. Čućemo kasnije, dakle, istorijat njenog ulaska u muzej i kako je ona zapravo to u nekom najranijim fazama percipirana. Dakle, ona je jako dugo funkcionisala kao jedna institucionalizovana krajnost, dakle neka radikalna pozicija koja je uvedena u muzeološki diskurs, koja nije imala nekog adekvatnog pandana, dakle to naravno nije ni danas slučaj, ali zanimljivo dakle da se to njegovo obraćanje ovoj slici na neki način potpuno poklapa sa tom njegovom tezom da su u to vreme zapravo samo institucije bile ključni akteri na sceni, odnosno glavni subjekti na sceni, a umetnici samo glumci koji glume nešto u tim institucijama. Kraćemo je prisjeću sad jedne od ovih teza od onih projekata na kojima zapravo počeva jedan od projekata iz onih prve sobe i zašto se zapravo ti projekti nalaze, to sam ponovila, dakle, više puta u toj prvoj prostoriji. Zato što su tu neke od ključnih okosnica, zaista ključnih teza koje se provlače kroz čitavu izložbu. Jedna od onih koje sam napomenula jeste da je zapravo danas sve prisutna ideja da će, kao što sam rekla, istoriju umetnosti jednog dana moći da se misli kroz istoriju važnih
izložbi. I u lokalnom kontekstu, u okviru ove izložbe, integrisane su zapravo čak dve izložbe koje su na neki način otvorile izuzetno važne, izuzetno značajne i pozicije i rasprave u lokalnom polju umetnosti. Jedna od njih je izložba pod imenom Mondrian 1872. do 1992. organizovana upravo 1992. godine u galeriji SKC. I ono što je bio formalni povod organizovanja ove izložbe jeste, kao što to ime samo sugeriše, obeležavanje 120 godina od rođenja Pita Mondriana. Međutim, šta je okosnica zapravo, problemska i konceptualna okosnica ove izložbe? Na njoj su se predstavili tri umetnika, Zoran Askovski sa svojih 12 monohroma, Nikola Pilipović i Aleksandar Dimitrijević. Međutim, početkom 90. godina na lokalnoj sceni izuzetno jača institucija zapravo kustosa, odnosno da kažemo, počinju sve više zapravo da se plasiraju i postaju sve značajnije autorske izložbe i ovo je jedna od takvih. U pitanju je zapravo izložba Jerka Denegrija. Pretpostavljam da možda mnogi od vas znaju. Denegri je jedan od verovatno najznačajnijih zaista figura jugoslovenskog umetničkog prostora, ali naravno i beogradske umetničke scene. On je od kraja 60-ih do kraja 80-ih bio jedan od vodećih kustosa Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, a tokom 90-ih predavao je i modernu umetnost na katedri za istoriju umetnosti. Dakle, ovo je njegov autorski projekat koji zapravo direktno reflektuje aktualni kontekst u kojem se ova izložba realizuje. Naravno, ne treba da vas podsjećam na ukupne društvene, političke i ekonomske prilike u zemlji 1992. godine, međutim, ono na što zapravo Denegri prvenstveno reaguje jeste situacija u nosećim institucijama kulture u tom periodu. Naime, tada, već 1991. godine, u Narodnom muzeju u Beogradu održana je velika retrospektiva Milića od Mačve. I to je u stručnoj javnosti zaista prepoznato kao jedan ozbiljan presedan i došlo je naravno do velike kritičke refleksije na takvu odluku uprave muzeja. Naime, u muzeju je iznet deo stalne postavke i Milić od Mačve izložio na nekoliko stotina svojih radova i naravno da se ta umetnička opcija u to vreme čitala kao jedan direktan pandan tadašnjem aktualnom političkom populizmu koji je vladao u zemlji. Denegri to prepoznaje kao pokušaj redefinisanja srpske moderne umetnosti, organizuje ovu izložbu gde se zapravo umetnici pozivaju direktno na Mondriana, ali sa tim težištem da se zapravo kompozicija 2 u Narodnom muzeju identifikuje to kao to ključno simboličko središte oko koje se koncipira ova postavka. Na koji način? Denegri tvrdi da, kao što je naravno tada bilo sve prisutno, zapravo ta sve prisutna tendencija da se te takve umetničke forme, kakve je propagirao i sam Milić od Mačve, pozivaju vrlo često na naravno populistički shvaćeno lokalno nasleđe, Denegri tvrdi da budući da se kompozicija 2 već decenijama čuva u Narodnom muzeju, da je to dovoljan argument da se zapravo sami umetnici mogu pozivati na Mondriana kao legitimnog prethodnika i da se zapravo ovdje treba afirmisati jedan internacionalni, odnosno internacionalistički koncept razumevanja jezika moderne umetnosti i načelno umetnosti koji treba da stoji nasuprot tom jednom usko i naravno razumevanom nacionalističkom razumevanju samog razvoja tog lokalne moderne i lokalne savremene umetnosti. Međutim, cijel ovaj projekat uvezat će se sa još čitavim nizom izložbi. Njemu će se pridružiti teoretičar Miško Šuvaković, kao i naravno uz ovu trojicu, tu će biti angažovani još mnogi drugi umetnici. Njih dvojica će, dakle, Miško Šuvaković i Denegri uraditi čitav niz izložbi tokom prve polovine 90-ih, koji afirmiše te neke modernističke utopijske ideale i koji zapravo stvaraju na liniji te radikalne apstrakcije. Međutim, upravo na toj liniji dolazi do velikog preokreta na sceni, dakle sredinom 90-ih. Na neki način Mondrian inicira tu jednu
izuzetno ozbiljnu, žestoku, stručnu raspravu na sceni, to je bilo, dakle, sredinom 90-ih, koja će podeliti potpuno tada vodeća imena kritike u Srbiji, dakle, teoretičara i istoričara umetnosti, gde će na drugu stranu stati danas svi aktuelni i značajne ličnosti poput Jovana Despotovića, koji je danas direktor Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, Dijana Sretenovića, današnjih kustosa takođe u tom muzeju, zatim Lidije Mereni koja danas predaje na Filozofskom fakultetu modernu umetnost, naravno Branislava Dimitrijevića i Branislava Anđelković. Dakle, to je čitava jedna struja koja će ovo prepoznati kao jedan sasvim suptilan i nikako dovoljno radikalan odgovor na ono što je zapravo traumatična stvarnost aktuelnog trenutka. Smatraće ovo jednim, kako su je nazivali, aktivnim eskapizmom, dakle jednom propagiranjem utopističkih projekcija koje nikako ne mogu da budu adekvatan odgovor na poplavu onoga što se zbiva i u političkoj, ali i u kulturnoj stvarnosti. I jedan zanimljiv odgovor upravo na ovu raspravu, sad molim vas da ovde pređemo, jedan zanimljiv odgovor koji se direktno, umetnički odgovor koji se direktno dovezuje na celu ovu raspravu, pružit će umetnički par Jelica Radovanović i Dejan Anđelković. Oni će naime smatrati da su obe ove strane potpuno u krivu, budući da je zapravo ključno pitanje koje se nametnulo u takvom političkom, društvenom i kulturnom kontekstu bilo kako to treba umetnost da bude u vremenu krize. Dakle, koja je njena funkcija, kako ona treba da u kom smislu ona treba da se organizuje, misli i radikalizuje da bi bila zapravo relevantan odgovor, da bi pružila relevantan odgovor na ono što nameće stvarnost. Oni su smatrali da je zapravo samo to pitanje potpuno pogrešno, jer verujući da nema vremena koje nije u krizi. I dakle, da nema vremena kada društvo nije u krizi, kad njeni građani, subjekti nisu u krizi, da u tom kontekstu umetnost mora stalno da bude svesna u kom kontekstu deluje, kako se, znači, u kom se okviru stvara i da ne sme prosto da se plediraju takve ideološke zamke. Utoliko su ovo dvoje umetnika i jedna umetnica i umetnik izabrali kompoziciju 2 kao predložak za ovaj goblen, direktno ironizirajući poziciju upravo ovih umetnika i dakle one izložbe o kojima smo govorili, koji su kompoziciju 2 prepoznali kao tu svoju neku simboličku vodilju, uslovno rečeno. Dakle, oni ironiziraju to njihovo pozivanje na Mondrijana i na kompoziciju 2, smatraju da ne može da se 92. rehabilituje radikalna abstrakcija kao nešto politički radikalno, dakle da je to već jedan deo kanona, da se to institucionalizovalo, da je to estetizovano i da ne može da je u tom kontekstu potpuno politički mrtvo. Naravno da sam Goblen kao medij treba da sugeriše taj jedan bezopedan rad u izolaciji, s tim da, naravno, sami bodovi, budući da se ovaj rad zove Mondrian ili 48.048 bodova, treba da prizive takođe i tu kategoriju bodovanja, što opet asocira na tu samu raspravu u kojoj se vrednuju po njima neke potpuno bezinternese i besmislene stvari, poput zapravo tih nekih teoretičarskih prepucavanja i predeski o samom konceptu modernizma i o nekim suvim teorijskim pitanjima koje su za njih smatrali tada potpuno deplasirani s obzirom na stvarnost koja ih je okruživala. Na izložbi gde je prezentovan prvi put ovaj goblen, realizovan je i performans, ovo je dakle fotozapis tog performansa, mi smo rekonstruisali ovu kutiju i umetnik je ušao, zapravo u pitanju mađioničarska kutija, umetnik je ušao u nju, mađioničar je probadao noževima kutiju i umetnik je naravno na kraju izašao nepovređen. Opet ceo taj čin treba da ironizira bekstvo u sliku, dakle bekstvo u te neke jezičke probleme, teorijske, modernističke koncepte, pozivajući se opet kritikujući dakle celu ovu struju i naravno da plasira jedan mnogo drugačiji za njih, kako su verovali, angažovaniji stav. Niz izložbi koji je realizovan upravo u Narodnom muzeju u Beogradu tokom 1994. i 1995. godine. Autorke tih izložbi, odnosno serije, ciklusa izložbi pod imenom Neiskustvima memorije su kustoskinja Irina Subotić i Gordana Stanišić, koje su na neki način zapravo
direktno reagovale upravo na isti onaj kontekst kojem sam malo pregovorila, a na koji zapravo ide Negri, oko koga Negri organizuje svoje delovanje. U kom kontekstu ova izložba zaista jeste definisala neki kulturni okvir i angažman samih autora. Naime, o čemu je reč? One su tada, dakle, u tom istom kontekstu poglave nekog nacionalističkog i nacionalnog populizma, aktivirala zbirku strane umetnosti, budući da je Rimska kulturna Surić tada bila kustosinja upravo ove zbirke i poslale su tada aktualnih 16 umetnika, savremenih umetnika na sceni, da izaberu po jedno delo iz zbirke strane umetnosti i da u okviru, odnosno u nekoj sematičkoj prostornoj relaciji sa njim načine sopstveni rad. I od 16 poznanih autora i autorki čak 6 bira kompoziciju 2. Zanimljivo je da su u pitanju 3 autora iz pomenute izložbe i još 3 koja će se ovim autorima pridružiti. Sad ono što je važno, dakle, da su ova 3 autora napravila jedan bitan otklon pozicije po strani 92. Dakle, kako mi sami kažu, život je među vremenu pretekao umetnost i više se nije dalo braniti zapravo takve neke utopističke i modernističke projekcije, te svaki od njih, ovdje u pitanju rad Nikole Filipovića, dakle, ove 3 središnjeg dela, on, dakle, zapravo napušta sliku upravo kao taj noseći medij, radi zapravo običe se objektu i uključuje naravno kompoziciju 2 ovdje, da je svaki naravno postaje koji ukazuju na nju, na ovom malim fotografija možete vidjeti kako se zapravo se realizuje originalno i verujući da će ovakva organizacija rada, dakle, direktno destabilizovati harmoniju same kompozicije, pa i na neki način komplicirati same kontekste u kojim ovi radovi nastaju. Sad, ono što je jako važno na Bilokautovu jeste da smo im uključili, naravno, umetnike u ceo ovaj proces, budući da je naravno proteklo vreme, da su ovi radovi bili realizovani upravo u ovom prostoru i trebalo je promisliti kako to danas realizovati, a ne možemo naravno ponoviti kako je to autentično izgledalo. Sad, naravno, rade koji nisu sačuvani su prezentovani preko ove fotodokumentacije. Ovo je rad Aleksandra Dimitrijevića, u pitanju su crna monokroma i ovo je direktno nastavak njegovog rada, s tim što je uz ove crne monokrome, dakle, u Narodnom muzeju, išao jedan jako turoban zvuk, kompjuterski generisan, koji je trebao da upravo asocira tu, naravno, esencijalnu mučninu tog trenutka u kojem se to sve realizuje. Ovo je rad Vesi Sovilja, ovdje vidite da naravno ovdje u većem formatu. To su 2 zapravo rada gde on insistira na jednom čisto formalističkom istraživanju i naravno ukazivanju na modrijana i modrijanu žilj kao jedan oblik razvijanja kulturnog prostora. Sad krećemo dalje. Krenuo ciklus na iskustvima memorije. U ovoj prostoriji imamo rekonstrukciju još jednog rada Mrđana Bajića, umetnika koji je učestvovao u ovom projektu sa svojim radom Seobe. Mrđan Bajić izabrao je čak 12 dela iz zbirke strane umetnosti da bi izrazio neka svoja u tom trenutku lična osjećanja, preokupacije. Naime, Simona je već pominjala okolnosti 90. godina kojih se mnogi od vas vrlo dobro sećaju, a ovi mlađi su sada čuli da je to bilo vreme specifične društvene, pre svega društveno-kulturne izolacije, ekonomskih problema i Mrđan Bajić, suočivši se sa mogućnošću da napusti zemlju u tom kriznom trenutku, preispituje tu odluku, da li ona je ispravna, da li je ispravno ostati, da li je ispravno otići, bira 12 dela slikara čije su sudbine isprepletane, pre svega tu čvorište njihovih sudbina je Pariz. Pariz je bio i mesto u koje je Mrđan Bajić imao priliku da ode dobivši stipendiju Francuske akademije i on bira dela
umetnika, evocirajući kroz ta dela njihove sudbine, a istovremeno reflektujući i svoju trenutnu situaciju, svoje trenutne preokupacije. Prva slika u ovom izboru je delo Vincenta van Gogha, koji je nošen svojim duševnim nemirima krenuo na jedan put istraživanja i na samom početku svoje karijere, za koju moram reći da je počela u relativno kasnom dobu ovog umetnika, on se relativno kasno okrenuo umetnosti na taj način, odnosno samom slikarstvu, on je bio vezan za umetnost na drugi način. I ova slika je iz perioda, takozvanog brabantskog perioda, kada on odlazi u te izuzetno siromašne rudarske krajeve da bi radio tamo, između ostalog i kao pastor, pokušavši da nastavi službu svog oca, i on se tamo u tom periodu veoma sa puno empatije poistovećuje, vezuje za te ljude, te seljane koji žive taj turovni, mukotrpni život, i to se odražava pre svega u njegovom koloritu, koji će doživeti, kao što znamo, veliku promenu, dramatičnu promenu njegovim odlaskom 86. godine u Pariz, kada se susreće sa delima impresionista, a još više 2 godine kasnije kada napušta Pariz i odlazi u Provansu, gde nastaju njegova danas najpoznatija dela. Sledeći umetnik sa kojim se ovde susrećemo je jedan ruski umetnik, Mihajl Larionov, začetnik realizma, jednog vida apstraktne umetnosti u Rusiji pre Prvog svetskog rata. Međutim, taj umetnik sticajem okolnosti napušta još pre revolucije Rusiju, nastanjuje se trajno u Parizu, i ovde vidimo jedno njegovo ne toliko tipično delo koje je poklonio Kosti Strajniću, jednoj izuzetno zanimljivoj i značajnoj ličnosti. Ovde želim da kažem da ovaj izbor Mrđana Bajića ima 2 nivoa. Jedan nivo je sudbina tih umetnika koji sticajem raznih okolnosti, najčešće društveno-politički, bivaju prinuđeni da napuste svoje mesto boravka. Međutim, drugi nivo je i nivo donatora, darodavaca, vlasnika ovih slika, čiji su životi takođe bili izuzetno turbulentni, obeleženi okolnostima 20. veka, pre svega Drugog svetskog rata, ali i progona Jevreja i tako dalje. Tako da Kosta Strajnić, sad nemamo nažalost vremena da se posvetimo ovoj izuzetnoj ličnosti i čoveku koji je dao čitav svoj veoma dugi život posvetio kulturi i očuvanju kulturnih dobara. Još jedan ruski umetnik iz čuvene porodice Benoit, Aleksandar Benoit, bio je slikar, ali i kostimograf, scenograf, teoretičar umetnosti, ali i kustos Ermitaža. Pripadnik čuvene porodice, čiji je predak još krajem 18. veka iz Francuske došao u Rusiju, bitno uticao na tadašnju sredinu. Znači, cela priča Mrđana Bajića je u toj razmeni. Znači, umetnici koji napuštaju svoje mesto boravka i odlaze u drugu sredinu, oni utiču neminovno na tu sredinu, ali i ta sredina utiče na njih. Porodica Benoit je obilovala kompozitorima, arhitektama, veoma učenim i uglednim ljudima, i jedan od izdanaka, da ne pominjem ko sve, da ne širimo priču, ali ko je zainteresovan neka malo istraži, Aleksandar Benoit, znači bavio se između ostalog i, kao i Mihajl Larionov, sarađivao sa čuvenim Sergijem Đagiljevim, osnivačem ruskog baleta, jedne izuzetne pojave umetnosti 20. veka, koja je sakupila najveće umetnike najrazličitih oblasti, pre svega muzike, ali i koreografije, angažovala čuvene umetnike, likovne umetnike u baletskoj umetnosti, i tako i Benoit radio. Naravno i Picasso je bio veoma vezan kao njegova prva žena za ruski balet. Radio je scenografiju za balet, i ovaj njegov rad je u stvari delo scenografa.
A samo želim da kažem da u posedu porodice Benoa bila čuvena Bogorodica Benoa, čuveno delo Leonarda da Vinčija, koje je Aleksandar Benoa, dok je bio kustos Ermitaža, uspeo da iz privatnog vlasništva prenese, prosto omogući da postane deo fonda ovog čuvenog muzeja u Sankt Petersburgu. Ovo mesto, odnosno ova projekcija svetlosna, treba da označi mesto kompozicije 2 Pita Mondrijana, koje se takođe našlo u selekciji Mrđana Bajića i ja sad neću mnogo... Kako to izgledalo? Da, to je originalna postavka. Autor ovog rada nije insistirao ovog puta da se ponovi doslovno, jer to i nije suština njegove poruke. On je ovog puta se opredelio za ovakav raspored slika. Želim samo da kažem da je i Mondrian iz određenih razloga bio prinuđen da napusti svoje mesto boravka, odnosno svoju domovinu, pre svega našim svojim umetničkim impulsom otišao u Pariz još 1912. godine. Zatim je tokom Prvog svetskog rata proveo vreme u Holandiji. A da bi se 20. ili 19. godine vratio u Pariz, 38. otišao za London da bi posljednje godine svog života od 40. do kraja svog života proveo u Njujorku. Sledeći još jedan ruski umetnik, ali takođe i filozof, teoretičar umetnosti, ličnost koja je svoj život u velikoj meri posvetila zaštiti kulturnih dobara, zbog toga je bio više puta i nominovan za Nobelovu nagradu. Nikola Rivjeri bio je veoma nadahnut različitim duhovnostima. Na ovim slikama, ovde konkretno manastir Svetog Sergija, prožeto je, slike koje su nastale u duhu simbolizma, prožete su pravoslavnom duhovnošću, međutim bio je zainteresovan pre svega za budizam, za razne druge pravce, bio je prosto veoma filozofski nastrojen čovek i nakon revolucije, vrlo brzo, iako je bilo reči o tome čak i da bude postavljen za ministra kulture zbog te svog angažovanja i brige o kulturnim dobrima, on je napustio Rusiju, odnosno postrevolucionarnu Rusiju, odnosno Sovjetski savez, i sa porodicom otišao u Finsku, ubrzo u London, jedno vreme živao u Americi gde imao veoma uspešan deo karijere se odvijao u Americi, da bi svoj život, svoje poslednje godine života proveo u Indiji, kao kolekciju duhovnosti, gde je upoznao ličnosti poput Indire Gandhi Nehrua, i on je takođe jedan od umetnika koji je sarađivao sa Sergijom Đagiljevim, znači umetnik koga je to traganje, pre svega za duhovnošću, moram da kažem, i on je bio veoma vezan za teozofski pokret kome je pripadao i sam Pit Mondrian, znači čovek koji je iz tih razloga zaista napravio jednu veliku rutu po čitavom svetu. Jedna američka umetnica, Amerika Sat, rođena u Pittsburghu, rodila se u dobrostojećoj porodici koja je imala dovoljno razumevanja za njenu želju da svoj život posveti umetnosti i slikarstvu. Upisala je tamo umetničku školu, međutim ubrzo je naišla na taj konzervativni duh koji je nije dozvoljavao da se ispolji na način na koji je imala potrebu, ubrzo je ustupila, prosto osetila otpore među profesorima, među svojim muškim kolegama i osetila je potrebu da napusti to mesto i naravno ode u Pariz, i to baš u vreme pred rađanje impresionizma. Tamo je upoznala Camilla Pissaroa, jednog od retkih umetnika, velikog umetnika impresionizma koji je bio raspoložen da mladim umetnicima da podršku, da ih podrži u njihovom radu, da im pomogne, i ta ličnost je veoma obeležila njenu ranu karijeru, da bi došavši u kontakt sa pastelima Edgara Degas shvatila da je na pravom mestu
i kasnije, opet iz različitih razloga u vreme Francusko-Pruskog rata i drugih nekih situacija, odlazeći u Ameriku i vraćajući se u Pariz, ostala zapamćena kao jedna od svega nekoliko žena slikarki impresionista, naravno pre svega po svojim pastelima koji se uglavnom bave životom žene, odnosom majke i deteta, znači Mary Cassatt, Amerikanka koja u stvari pripada pokretu francuskog impresionista. Pablo Picasso, umetnik koji je uglavnom svoj, kako mi kažemo, formativni period proveo u Barseloni, učeći tamo na tamošnjoj akademiji. Od rane mladosti stremio je, odnosno imao je ogromnu želju da ode u Pariz i to mu se najzad ostvarilo 1900. godine, da bi od 1904. godine praktično ostao, naravno sa određenim pauzama, ostao da živi u Parizu i obeležio naravno te prve godine 20. veka, a slika koja je pred nama, glava žene ili portret Fernande, nastala 1909. godine, znači u godini nastanka kubizma, znači umetnosti po kojoj je Pablo Picasso kao začetnik kubizma uz Braha i još neke umetnike ostao najpoznatiji i zbog toga ova slika veoma vredna kako za nas, tako i za druge muzeje koje veoma često traže ovu sliku na pozajmicu da bi upotpunili svoje izložbe koje pripremaju. Još jedan umetnik sa prostora Rusije, rođen u Vitebsku, jevrijskog porekla, Mark Chagall. Imao je takođe turbulentan životni put. On je jedan od onih koji su nakon revolucije želeli da svojim prisustvom doprinesu izgradnji novog društva, te se on tako posvetio u jednom trenutku i pedagoškom radu. Takođe je dao svoj doprinos u oblasti umetnosti i scenografije, međutim, početkom 20. godina on definitivno napušta SSSR i nastanjuje se u Parizu, s tim što i on imao svoju američku epizodu, ali generalno danas umetnik koji stvara veći deo života na jugu Francuske. Takođe Serge Saršun ili Sergej Saršun, još jedan umetnik ruskog porekla koji svoju karijeru nastavio u Parizu. Vasilij Kandinski, umetnik koji je započeo svoje akademsko obrazovanje opredelivši se za prava i ekonomiju. U svojim poznim godinama otkrio je umetnost nakon jedne izložbe posvećene impresionizmu na Francuskom 30. godina kada je odlučio čvrsto da se posveti slikarstvu, otišavši u Nemačku gde je bio jedan od začetnika čuvenog pokreta ekspresionističkog Plavi Jahač, da bi kasnije uz Pita Mondrijana postao jedan od najuticajnijih apstraktnih umetnika. Bio je veoma ugledan i kao tako predavao je na Bauhausu, u Weimaru, Dachau, Berlinu, da bi naravno pod naletom nacizma 1933. godine bio prinuđen da napusti Nemačku i da ode ponovo u Francusku Pariz. Koliko je, nažalost, ova slika nije izložena jer je trenutno smo u pregovorima za jednu izložbu u Italiji za koju su nam tražili na pozajmicu sliku Paula Gauguina Tahićanka, znači jedan od umetnika rođen u srcu civilizacije, znači u Parizu, koji je vrlo rano osetio potrebu, smatrajući da zapadna umetnost već duže vremena ne pogađa suštinu, nema neku dostiže dublji smisao, on se okreće pre svega kulturama iz svoje bliže okoline da bi u jednom trenutku otišao čak na Tahiti. Ova slika iz zbirke strane umetnosti Narodnog muzeja nastala je
u vreme njegovog definitivnog raskida sa civilizacijom, znači kada je drugi put otputovao na Tahiti i ona je odraz njegovih tada vrlo godina preispitivanja posle nekih ličnih tragedija, u jednog pokušaja samoubistva, ona, znači, po mnogo čemu izražava to emotivno stanje umetnika koji je definitivno napustio zapadnu civilizaciju, okrenuo se nekim drugim kulturama i ovaj izbor Mrđana Bajića završava se u ovoj postavci jednim malim radom Ilije Rjepina, umetnika, znači ruskog, koji je nakon perioda boravka van Rusije, tokom koga je između 1873. i 1876. posetio Pariz i Italiju i tada se upoznao sa radovima impresionista, se u velikoj meri okrenuo takođe na sličnom genu nekim, naime, boravak u Parizu i susret sa impresionističkom umetnošću nisu mnogo uticali na njegov slikarski postupak, ali su ga podstakli da nakon tog putovanja potraži suštinu daleko od akademskih formi, od akademskih ograničenja. Naime, on je bio jedan od pripadnika pokreta peredvižnika, umetnika koji su nastojali da, odlazeći u unutrašnjost Rusije, tu umetnost približe narodu, to su smatrali glavnim nedostatkom tadašnje oficijalne umetnosti u Rusiji, koju je proizvodila, naravno, koju je formulisala akademija, ali isto tako su crpeli iz tih svojih putovanja, iz tog susreta, neposrednog kontakta sa običnim narodom, crpeli svoje nadahnuće i energiju. I ova slika konkretno pripada opusu Rjepinovu. Rjepin se naime veoma ozbiljno pozabavio temom slovenskih kompozitora kada je bio angažovan od strane konzervatorijuma u Moskvi da naslika jednu monumentalnu sliku. Ovde vidimo verovatnu studiju kompozitora Dmitri, koga on smatrao začetnikom te ruske muzike. Mislim da vam je sada, posle cele ove priče, jasnija koncepcija Mrđana Bajića i ono šta je želeo svojim radom da iskaže tada 1995. godine. Nešto bih napomenula da je dakle u same slike, naravno izvršeno ove objekte u kom su zapravo sakrane ove prirodne stvari koje je neretno poneo na tu svoju seobu i naravno ove skulpture sa čovječke forme koje je uobičajen motiv u njegovom radu, kao i ova mapa koja zapravo beleži trase migracije samih umetnika da su se rodili, da su se minuli i da odbrali kao setište tako preko prve koncepcije na neki način aktivira uopšte Zoran Noskovski i Dobrivoje Krgović. Zoran Noskovski je, ako se sećate, dakle, jedan od onih autora koji je realizovao svoj rad u okviru izložbe 92. u SKC-u i on je zapravo možda najbolji pokazatelj tog prestrojavanja na sceni. Dakle, on je na neki način reagovao na tu raspravu tada aktualno, reflektovao sopstvenu poziciju i približio se tada tim takozvanim neokonceptualnim praksama, odnosno tim relativno angažovanijim politički i društveno angažovanijim umetničkim strujama koje su promovisali, dakle, cijela ova druga struja kritike o kojoj smo nešto ranije govorili. Dakle, on stoji na toj liniji kao u ostalom i ona dva autora otklona od te svoje pozicije iz 92. s tim što se Nikola Filipović i Dimitrijević, sećate se, dakle, s onim crvenim pločama, čovečkim pločama i crvenim radom, dakle, oni još uvek ostaju, koriste se tim jezikom, da kažemo, modernizma, ostaju u samom objektu u slici, s tim da Zoran Noskovski zaista pravi taj najradikalniji otklon u ovom jeziku, u samom jeziku umetnosti,
razvija, dakle, koncept instalacije i zajedno sa Dobrivojem Krgovićem zapravo artikuliše jednu situaciju u kojoj je, naravno, ovaj monumentalni štafela koji ovdje sad možete da vidite sa ovim bičevima, kajasima, trebalo zapravo da unese taj jedan element, potpuno strani element, u ovom slučaju naravno nečega što sugeriše jedan evropski, perverzni, te vrste instrumenta koje su naravno se direktno naslanjene na različite mitove i legende o samom ateljeu Pita Mondrijana. Naravno, to je trebalo da destabilizuje u stvari tu auratičnu sliku Mondrijana kao nekoga skete, kao nekako radi posvećenu u izolaciji. Dakle, one slike umetnika koga su oni prezimali kao etičkog uzora 92. U ovom kontekstu on je trebalo da destabilizuju tu auru, upravo naslanjajući se na tezu koju sam pomenula, dakle da je život pretekao umetnost i da dakle više nije moguće pozivati se na te utopističke projekcije. Ono što je zanimljivo da je tokom trajanja ove izložbe realizovan čak dva, da kažemo, potpuno neformalne dve akcije, bez saglasnosti same institucije, dakle Narodnog muzeja u kojem su izložene. Dokument jedna od njih je upravo fotografija, dakle, jedan od cikla naga koja je samo pod kompozicije 2 i koje je zabeleženo. Ako se zapravo pozivam se za ovu izložbu koja je realizovana do 10. i umetnici i kustosi o kojima je bilo reč. Dakle, umetnički sistem, odnosno kao simbolički sistem, umetničko polje i muzej kao jedan kontekst koji plasira ta značenja je otvoreno polje za stalno novo preispitivanja i nova čitanja. Ja ću vam kasnije nešto reći na koji način je zapravo su ti muzejski konteksti direktno transformisani značenje kompozicije 2 sprem onoga što je sam Mondrian želeo u nju da upiše, kako je to naravno onda reflektovalo i političke prilike u zemlji, a to možemo se pratiti zapravo preko života ove slike unutar ovog muzeja i preko zapravo reflektujući naravno njegovu ulogu u konstituisanju nekih ključnih umetničkih pozicija. Stigavši do onoga što je fokus izložbe, red da kažemo nešto o ovoj slici i o periodu u kojem je nastalo. Samo ukratko, slika iz perioda neoklasicizma koja je sada pred nama, nastala je 1929. godine u Mondrianovom parijskom ateljeu. Neoklasicizam je, da kažem, popularno ono po čemu je Pit Mondrian danas prepoznatljiv. I sami, sad naravno neko više, neko manje, ali svi prepoznajete ove osnovne sredstva izražavanja koje su kasnije našla primjenu u dizajnu, u modi, arhitekturi. Želim da kažem da je Pit Mondrian do svoje ove abstraktne faze, odnosno neoplasticizma, stigao u svojim zrelim godinama na pragu 50-ih svojih, gotovo sa svojih navršenih 50 godina, a da je pre toga prošao čitav niz faza, svaku fazu moderne umetnosti. Svoje školovanje započeo je na Kraljevskoj akademiji u Amsterdamu i, kažem, od početka je
pokazivao određene tendencije, odnosno naznake onoga što će biti kasnije glavne karakteristike njegovog apstraktnog slikarstva. Mi sad nećemo se zadržavati mnogo na tome. Pomenuli smo Piet Mondrian, znači 1912. godine dolazi u Pariz, tamo se susreće sa kubističkom umetnošću, sa delima Picassa i Braka. On eksperimentišući nakratko sa kubizmom nalazi neke zamerke. Sve je to vrlo povezano sa njegovom filozofijom. Potrebno je znati da u osnovi njegove umetnosti, ove na prvi pogled veoma svedene i jednostavne umetnosti, stoje veoma kompleksni filozofski sistemi uverenja i to je ono što je dovelo Pieta Mondriana do neoplasticizma. Međutim, značajan trenutak presuda kada on raskida sa pojavnošću, odnosno okreće se definitivno apstraktne umetnosti, dešava se koju godinu ranije, tokom Prvog svetskog rata u Holandiji 1917. tačnije kada se osniva čuvena grupa De Stijl zajedno sa Theo van Doesburgom. Oni osnivaju grupu gde se kristališu ti osnovni principi, odnosno paleta se svodi na 3 osnovne boje, linije se seku isključivo pod pravim uglom, postoje vertikala, horizontala i to je ono znači što je, kasnije su se oni iz određenih razloga razišli, ali po završetku Prvog svetskog rata Mondrian se vraća u Pariz. Naravno, Pariz je ključan tu kao kolevka avangarde, moderne, mislim, to je prosto mesto na kome se moralo desiti tako nešto i on dovršava formulisanje tih principa neoplasticizma. To se dešava 1920. godine, a ova slika nastaje, znači na izmaku te decenije koju on u potpunosti posvetio neoplasticizmu, on se u toj fazi svog života povlači u velikoj meri društvenog života, u kome je bio veoma prisutan u prethodnoj fazi tokom Prvog svetskog rata, kada upoznaje Duisburga i kada nastaje De Stijl pokret. Međutim, on se sada povlači, jedino što posećuje, jedino gde sebi daje neku vodu što je to su naravno različiti muzički događaj, pre svega njegova odanost i zaluđenom džezom i plesom, moram da kažem. U svim ostalim segmentima on izostaje, on se zatvara u svoj atelje, koji je istovremeno i njegov životni prostor, koji je veoma asketski uređen i svedat, znači sve u njegovom životu postaje u tom trenutku usmereno, posvećeno umetnosti. Međutim, kad pogledamo u sliku, šta je sad tu trebalo njemu toliko da se poseti? Kao što sam rekla, u osnovi svega je stajala filozofija. Da sada ne dužim, ali u osnovi ove umetnosti je teozofija, jedan filozofski pokret koji se otprilike sastoji u tome da je čitav život usmeren na neki napredak, na neko uzdizanje, koje na kraju treba da dovede do određenog savršenstva. I to je ono čemu se Piet Mondrian posvetio, dostizanju kosmičke harmonije, jednog univerzalnog savršenstva koji je smatrao da se može dostići jedino isključivo uravnotežavanjem i izmirivanjem suprotnosti, a suprotnosti su to. Znači, znamo koje su sve suprotnosti, između ostalog vertikala, horizontala, crno, belo, ali i muško, žensko, znači duh, materija, to je bila njegova suština i suština njegove teorije. Moram reći da je bio izuzetno plodan teoretičar, ostavio je veoma bogat opis svoj teorijski spisak koje su pratile njegovo slikarstvo, tih principa u slikarstvu i Piet Mondrian je napustio prirodu, vidljivi svet, zato što je smatrao da to zamagljuje, stvara određen privid, zamagljuje suštinu, on je želeo da dođe do suštine u čijoj osnovi su čisti odnosi, upravo to su čisti odnosi. Sad, beskonačnim variranjem tih krajnje svedenih elemenata, on je nastojao da dođe i smatrao da je to krajnji cilj svakog društva, a umeđu vremenu dok čovečanstvo ne postane dovoljno sposobno da dođe, da kažem, do tog savršenstva, da je glavna uloga slikarstva, znači ne umetnosti, pre svega slikarstva, da znači radi na tom dostizanju. I u tom smislu on je bio veliki humanista i idealista i, kažem, posvetio je svoj život
upravo tome, znači, slikarstvu neoklasicizma. A ova slika pripada klasičnoj fazi neoklasicizma, koja se odlikla izrazitom stabilnošću, jednostavnošću, prosto te slike otišao određenom arhitekturalnom monumentalnošću. Rekli smo, nastala u toj najplodnijoj godini, 29-30, smatraju se najplodnijim godinama Mondrianovog rada, kada je bio isključivo posvećen tom slikarstvu. Već 31. slika se našla u Beogradu, o tome želim nešto da kažem. Naime, slika je stigla u Beograd kao deo poklona holandskog društva za širenje, odnosno društva ljubitelja Jugoslavije u Holandiji. Naime, Holandija i Jugoslavija u tom trenutku nemaju baš preterano razvijene odnose, niti se u Holandiji preterano mnogo zna o Jugoslaviji. U svakom slučaju slika koja postoji je veoma štura i ne baš pozitivna. Jedan poslovan čovek, Cornelis Dirk Merez, koji je bio počasni generalni konzul Kraljevine Jugoslavije u Amsterdamu i osnivač društva ljubitelja Jugoslavije, pokreće inicijativu kako bi doprineo zbližavanju dve zemlje iz možda krajnje drugačijih razloga, kažem, bio poslovan čovek, bavio se trgovinom i njegov otac je još bio posvećen tom uspostavljanju odnosa i zbližavanju dve u tom trenutku, kažem, veoma daleke zemlje, i on se odlučio upravo na korak iz oblasti kulturne diplomatije da se sakupi jedna reprezentativna, vredna kolekcija koja je trebalo da predstavi, da da presek holandske savremene umetnosti, smatrajući da je to najefikasniji način da dođe do uspostavljanja kontakta i zbližavanja, znači na polju kulture i umetnosti. I tada se Odbor za širenje holandske umetnosti osniva pri tom društvu sa ciljem da obavi taj, znači formira se stručni žiri koji bira dela, i sad to je ono što je bio deo našeg istraživačkog rada i ono gde smo došli do nekih novih saznanja. Prvo, način na koji su oni vrlo ozbiljno pristupili tome, znači nisu nasumično birali dela ili prihvatali dela koja bi dobila na deo dela jeste poklonjena, ali veći broj slika je bio otkupljen. Znači, u odboru su bile ličnosti njihovog kulturno-političkog života, određeni slikari, neki od njih bliski prijatelji Pita Mondriana, i oni su sakupili jednu veoma vrednu kolekciju koju su 30. oktobra 1931. poklonili tada Muzeju savremene umetnosti. Kada se Muzej savremene umetnosti i Narodni muzej, kada su se spojili u tom trenutku pod nazivom Muzej kneza Pavla, što je danas naravno ponovo Narodni muzej, tada je ta zbirka dospela u Fond Narodnog muzeja i ona se sastojala uglavnom iz radova koji su stajali na pozicijama figuracije. I u tom smislu ova slika, ovo delo Pita Mondriana je odudaralo, odskakalo, moram da kažem da je međutim, pored ostalih poznatih holandskih tada za to vreme umetnika, tu je bio i rad tada crtež Van Gogha, kasnije nam je stigla takođe od holandskih prijatelja ona slika koju ste imali prilike da vidite, i pojava ovakvog jednog dela čiste apstrakcije u tom izboru nas je začudilo. Pomislili smo čak, s obzirom da je to vreme kada Pit Mondrian još uvek nije zadobio opšte institucionalno priznanje, da je možda bilo lako doći do ovakve slike koja u tom trenutku nije možda imala neku tržišnu vrednost. Međutim, kroz saradnju sa Holandskim institutom za istoriju umetnosti došli smo do dragocenog dokumenta, pisma u kome jedan od članova, odnosno sekretar odbora, da, imamo i original, odnosno fotokopiju tog pisma, traži od Salomona Slepera, prijatelja i kolekcionara Mondrianovih dela, upravo ovu sliku kao delo koje predstavlja njegove poslednje, kako oni kažu, najmodernije njegovo delo, znači te najnovije domete u njegovom radu, i članovima odbora je očito bilo stalo da se holandska scena, ako Pit Mondrian u tom trenutku već dugo stvara i radi u Parizu, da se prikažu svi aspekti holandske umetnosti, pa i jedno ovakvo delo koje predstavlja najradikalniji, kako da kažem, najradikalniji
primer u toj čitavom izboru holandskog slikarstva. Znači, bilo im je veoma stalo da upravo, jer kažem, Piet Mondrian je stvarao nekoliko decenije pre toga, mogli su izabrati neko drugo delo iz neke ranije faze koje bi se stilski možda više uklapalo ostatak poklona, međutim njihova namera, očigledna iz ovog pisma i ove prepiske, je bila da dobije baš ovu sliku i u početku su molili da ta slika bude poklonjena, kao što su već neke slike u svrhu bile poklonjene, da bi se na kraju te prepiske videlo da je slika u stvari kupljena, da je za nju isplaćena određena suma novca. I to je ono što je veoma značajno za nas. Međutim, dalja sudbina slike, ja bih sad prepustila Simoni da objasni i zaključi čitavu ovu priču. Ono što bi bilo zanimljivo, dakle, odmah reflektovati, jeste ta ambicija holandskog odbora da se prezentuje zapravo kao jedno vrlo očigledno liberalno i slobodno društvo u kome zapravo ima mesta i za ovakvu jednu umetničku formu. A zašto to kažemo? Dakle, na neki način inkorporacijom zapravo u tu selekciju već se direktno menja značenje same kompozicije 2, budući da je on ovde stavljen pod jedan okvir nacionalne umetničke škole. Sam Mondrian implicitno želi da nadiđe taj koncept. Dakle, cela ideja između ostalog neoklasicizma jeste o zapravo diskursu o takozvanom internacionalnoj prirodi jezika moderne umetnosti, posebno kada je reč o samoj radikalnoj apstrakciji. Dakle, već jedan prvi kontekst transformiše značenje i u tom smislu stalno vas podsjećam na tu odsustvo neutralnosti i bilo kakvog diskursa u samom polju umetnosti i šta se zapravo dešava već samim pristupanjem u Muzejski fond Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Naime, 31. godine, kada je stiže ovaj poklon, Kašanin, koji tada bio upravnik muzeja, odlučuje da ovu sliku stavi u depo. Dakle, on odlučuje zapravo da je izuzme iz svoje oficijalne prezentacije i to naravno direktno reflektuje jednu jako zanimljivu tezu da zapravo muzeji mnogo govore o sebi preko onoga što izlažu, ali mnogo više preko onoga što zapravo ne izlažu i što čuvaju u depou. I zaista ta odluka Kašina jako dobro ilustruje tadašnju aktualnu politiku muzeja, koja je imala izuzetno značajnu ulogu preko otkupa na izložbama Cvijete Zuzurić u formiranju jedne izuzetno umerene modernističke priče u, naravno, umetničkih pozicija u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji, koja će zapravo biti jedan dominantan model i posebno na, naravno, samoj formi obrazovanja na akademiji u lokalnoj sceni. Međutim, šta je zanimljivo? Kada ova slika zapravo prvi put postaje deo stalne postavke i opet, naravno, kako to direktno reflektuje ulogu ove kuće. To bilo 52. godine, opet nimalo slučajno, dakle ona kao poput nekog simptoma, neki bi rekli, dakle iz Nesvesnog muzeja direktno izlazi na samu postavku u trenutku, dakle, kada se nakon 48. menja spoljna politika u tadašnjoj Jugoslaviji. Tito naravno kaže čuveno ne Staljinu, počinje zapravo sada takozvana kontrolisana liberalizacija same scene i to se najviše reflektuje upravo na kulturnom polju. Dakle, tu je bilo potrebno implementirati nešto dovoljno prozapadno, dovoljno liberalno, što bi naravno promovisalo između ostalog i sam muzej, dakle te noseće institucije kao mesto gde se vodi i plasira takva politika. I ono što je jako zanimljivo jeste da se radikalna abstrakcija prepoznaje upravo kao jedan takav model i u tom kontekstu su ovi dokumenti izuzetno značajni. Dakle, ova knjiga Pavla Vasića, na koje je reprodukovana korekcijama kompozicija 2 i čitava serija marksistsko-leninističkih autora s kraja 50. početkom 60. godina, koja je izašla u izdavačke kuće Kultura, inače centralnog partijskog muzeća tih godina. Dakle, čitava serija edicija tih knjiga sa ovim mondrijanskim korekcijama. Dakle, to jako dobro sugeriše status zapravo radikalne abstrakcije u to vreme, naravno tu odluku da se Mondrian nađe u stalnoj postavci 52. u, kako kažu, vrlo skučenoj sobi gde su se nalazili holandski umetnici. Dakle, ta odluka nije bila nimalo slučajna, poziva se čak tada najznačajniji teoretičar Destila, Holanđanin Ljace, da održi predavanje u muzeju, dolazi da vidi sliku
i onda da pišem preko 60 tekst o kompoziciji 2 koji je objavljen u zborniku Narodnog muzeja 64. godine. Ono što bih jako voljela da vam skrenem pažnju jeste na sama dokumenta. Dakle, ona su jako značajan deo same postavke. Sva su skenirana i dostupna za pregledavanje na ekranu za dodir, jer ona upravo, dakle, sada, da kažemo, ti navodno spoljni elementi koji vrlo se često previđaju zapravo, a koji čine, koji stvaraju kontekst u kome se umetnički radovi izlažu, u kome se stvaraju, u kome se prezentuju, u kome se upravo kreiraju svi ovi diskursi i vrednosti o kojima govorimo. Dakle, svi oni su tamo dostupni i ovde upravo taj vodič gde se prvi put pominje kompozicija 2 u okviru stalne postavke i ovaj Jafeov tekst o kome sam govorila. Zanimljivo je da je taj Jafeov tekst prvi put preveden i objavljen u katalozima ovih izložbi iz 92. godine koje De Negri organizuje, dakle, u SKC-u i on na taj način zapravo rehabilituje, pošto je do tada ovo bilo objavljeno na francuskom jeziku. Ovde je u pitanju katalog samog poklona iz 31. Dakle, možete tamo vidjeti koja je to selekcija i zaista u kojoj meri Mondrian potpuno odskače od svih autora koji su tu izabrani, a ovde su katalozi dve izložbe za koje je kompozicija 2 pozemljena početkom 60-ih, koje su bile zapravo instruktivnog tipa, kako kažu, dakle didaktičke izložbe gde su izlagane kopije i reprodukcije dela apstraktnih umetnika. Kopija 2 bila jedini originalni rad, što opet svedoči o tome da je trebalo publiku edukovati, da se uputi, dakle, u fenomen apstrakcije koja tada još uvek nije bila niti dovoljno poznata, niti dovoljno popularna u samoj sredini. Ova instalacija je delo umetnika Zorana Skoka, koga smo pominjali, da je ovo skup artefakata i na neki način korespondira sa celom izložbom, jer ona stvara to jedno granično polje između dokumentacije i između umetničkog rada, a rekli smo da je zapravo jedna od osnovnih teza ove izložbe da je kompozicija na neki način dokument ove naše lokalne stvarnosti i ovde su uvezani različitim artefakti. Pomenuli smo ova 2 koji zajedno zapravo treba da reflektuju to pitanje statusa abstrakcije u tom zapravo vreme hladnog rata i te kulturne politike koja tada vlada, budući da je naravno abstraktna umetnost uz džez muziku izvožena, da kažemo doslovno, kao jedan najznačajnijih kulturnih proizvoda Amerike u tom vremenu koje je naravno trebalo da se direktno suprotstavi ili da se promoviše kao jedan opozit tada represivno kako su ga percipirali Sovjetskom savezu. U tom smislu, naravno, ova, recimo, ploča, koja je opravljena krajem 50-ih, koja je inače japansko reizdanje, upravo treba da sugereći na izuzetnu silinu tada i aktivnost, da kažemo, propagande, američke propagande u promociji svoje kulture, budući da su Japanci i nakon Hirošime i Nagasakija potpuno poludeli za džezom i potpuno, da kažemo, nekritički usvojili što tu popularnu kulturu. Ovo je jedan jako zanimljiv dokument, zapravo ploča na kojoj je transkripcion disk na srpskom jeziku, zapravo Voice of America snima, zapravo jedan propagandni materijal 44. u Jugoslaviji, u kojem se, dakle, promovišu sve ovo o čemu smo ovdje govorili. Eto, ako imate neko pitanje, mi smo malo udužili, nadam se da vas nismo mnogo... Ja bih imao pitanje, da li znate za informaciju da je on bio toliki perfekcionista, čistunac, da prosto nije... Da, Mondrian. Da, da prosto nije podnosio ni mešane boje. Kažu da imao je veštačko cveće u stanu, zelena boja na ružama, nije mogao očima da je vidi, pa je bojio čistim bojama, plavom, žutom, crvenom, što se da primetiti. Ne, on je bio, da, zaista potpuni fetišista i perfekcionista, to se čak najbolje vidi u njegovom, naravno, sistemu slikanja, rengenskim zracima je otkriveno da je on pomerao linije bukvalno za pola santimetra, dakle da bi celu sliku ponovo krenuo iz početka, da je slika da bi pomerio grid za pola santimetra, tako da u tom smislu, da, mislim, naravno, ne sad, naravno, mnogi su tu, kažem, i mitovi i legende o njegovom perfekcionizmu, asketizmu, izolaciji, jedna takva demistifikacija, pokušaj demistifikacije je upravo ovaj rad. Ovo nekad bila izložba svih ovih njihovih slika koji su poklonili tada, predstavili. Nije, ali ja se nadam da će... A da li su one sve tu? Yes. Da, one su u zbiru umetnosti
planiramo, ali to je veliki pogled. I neophodna nam je saradnja koju smo tek sad započeli sa institucijama u Holandiji. Da, dolazili su kolege iz Tedelika. Dolazili su kolege iz Tedelika i zaista su impresionirani izborom samih dela i slika, da je zaista... Da, mi smo imali sad priliku da nekoliko stručnjaka iz Holandije ovim povodom, pošto čitava ova izložba se odvija pod pokroviteljstvom ambasade Kraljevine Holandije, pa je došlo nekoliko stručnjaka iz Tedelik muzeja i nekih profesora i oni zaista vide tu oni su nam potvrdili da je taj izbor, znači ta selekcija radova koju su oni učinili 31. zaista reprezentativna, oni su obuhvatili tada radove najpoznatijih, možda sami radovi koji nisu najreprezentativniji, naravno to je skupo, ali su svakako autori koji su zastupljeni oni pravi osnovni. Zanimljivo je da su ušli u izbori dve umetnice, što je takođe dosta rano i potpuno se uklapa u celu ovu priču o promociji Holandije kao jedne prvo liberalne, napredne zemlje. Hvala vam, koleginice, ovo je bilo baš zanimljivo. Pogotovo što ovako najzgled jednostavna slika, ali u što se sve uplela u koje diskurse. Verujem da je vama bilo zanimljivo, ali previše informacija. Hvala vama što ste došli. Ja ću vas moliti 30 sekundi, nešto sasvim drugo će se događati sledećeg četvrtka u 18 časova, pošto to jeste temi kad mi priređujemo nešto što je aktualno vezano za naše trenutne tematske izložbe. Pošto je u prizemlju u atriumu Narodnog muzeja aktualna izložba Narodnog muzeja Niša, kasnoantička nekropola u Jagodini Mali, sledećeg četvrtka u 18 časova će biti priređen, kako se to nazvali, multidisciplinarni pristup projektu Medijana. Tako da će tu biti više stručnjaka od arheologa do konzervatora koji će Medijanu predstaviti iz više uglova. Ukoliko vas to nešto zanima, taj period koji je mnogo daleko u odnosu, ali unazad, odnosno na Pita Montreal, posetite nas i sledećeg četvrtka. Hvala.